国际新闻来看，美国国务卿布林肯昨日基辅访问，这嘛是战争以来布林肯第4届去乌克兰。昨午又搁宣布要提供一笔11美金的援助。罗西亚随搁攻击顿内刺克东部的一个市场，嘛造成17个人死亡，32个人受伤。救护人员甲受伤的人一个送病接受治疗。无远的所在，一个人看到飞弹攻击了后，血也搁伫咧烧，乌烟一直清出来。乌克兰东部城市康斯坦丁诺夫卡虽然受到俄罗斯的飞弹攻击，有这个人真多市仔内面造成真多人死伤。Увидела только вспышку и только успела девочкам крикнуть все на пол и все. Все покупатели, что были на пол, упали, все продавцы, фармацевты, все упали на пол. Ну все посыпалось и все. А потом началось задымление, все начало гореть. 真多警消甲救援人员伫咧抢救，不过现场已经有真多无辜的百姓当场死亡，路边有踩真多已经烧甲乌草大的尸体，涂骹也有受伤的人的血粒。乌克兰总统泽伦斯基批评，而且并无军事目标，只是一个和平的社区，要求俄罗斯为因的暴行付出代价。Досі щодо чергового російського теракту на Донбасі, в місті Костянтинівка, який відбувся сьогодні, удар просто по ринку, по магазинах. 就伫攻击发生即天，美国国务卿布林肯正伫咧访问基辅，伊由乌克兰的外长库列巴陪同，最近去麦当劳食煎马铃薯加苹果派。这是俄战争以来布林肯第4遍到乌克兰，并且伫咧基辅过案。要也甲泽伦斯基见面，并且宣布新的价值超过10亿美金的援助。So struck by the courage, the strength, the resilience of the Ukrainian soldiers, the Ukrainian people, and Ukraine's leaders. We are determined in the United States to continue to walk side by side with you. 布林肯是乌克兰6个展开反攻以来第1位来这访问的美国高层官员。国务卿官员讲，华府希望甲基辅讨论反攻的计划，评估战场的需求，也搁伫咧冬天来进前，爱做多一寡准备，来强化乌克兰的能源安全。公司新闻张伟林编辑。